Kgotsong bontate le bomme, ke kopa ho le amohela le nna ha ke se ke amohetswe ho tlo ba le lona dipuisanong tsena tseo ke tshepang hore di tla re tswela molemo haholo fela, hobane nna se ke bone ha di ntswela molemo. Ntle le mono ke ipotsana nka be ke le kae. Ke a leboha. Lebitso la ka ke Diau Motjhaba. Ke sebetsa Creative Mind Solutions. Ke sebetsa ke le psychotherapist. Ke sebetsana le ditaba tsa mental information technology. Ke mosebetsi o ke sebetsanang le ona. Ka mantswe a mang, ke entse bridge IT le psychology. Ke di kopantse hore ke di etse taba e tla tseba ho thusa motho. Batho ba entseng IT hona taba tse ngata tse ba tla di utlwa ho feta ba bang. Batho ba entseng psychology le bona hona taba tse ngata tse ba tla di utlwa ho feta ba bang. Ba bang bohle ba sa etsang ke tlo le thusa hore le di utlwe ka nqena le ka nqena. Jwale a di entseng di le pedi jwalo ka ntate Molefi, a yena o tlo ba pele ho feta. Jwale ke kopa pele ke ya kae kapo kae, ke tsebe fela hle ha o taba ena eo ama mpo phamise letsoho. Ke kopa ho bona batho ba nang le kelello ka mona ba mbe ba phamise matsoho. Ke a leboha. Ke a kgothala hobane hangata ke na le hore ke memelwe batho bao ha ke ithuta ke fumane hore tsona di teng fela di ba hlokela kelello. Ha o ntho e bohloko jwalo ka ha kelello ya hao e ka o hlokela kelello. Empa mosebetsi wa ka ke wa ho di thusa di tsebe ho sebetsa hantle. Ke tlo bua ka sehloho ke sena se nqholoditseng haholo hobane jwale ke ne ke tlameha hore le nna ke itjhebe. Mme ha ke itjheba ka bona hore ke a haellwa. Mme ke haellwa haholo. Lehlong la ka ke la hore ke motho a ithutang. Ke bile ke motho ya dumelang ho Modimo. Mme taba ena ke tlo bua ka yona e hlile nqholoditse nna ke le motho ho haha lenyalo le phetseng hantle. Nyalo la ka ha le a phela hantle. Mme mabaka a mangata a etsang ho be jwalo, empa lehlonono la ka ke lona leno la hore fela ke hauhetswe ke mang? Ke Modimo. Mme ha ke tsebe wena na la hao le hokae, haholo le ba ntseng ba ikemisetsa kapo ba itukisetsa hore ba tle ba kene. Bona ke bone mehau e mengata. Empa re tlo sebetsa ha mmoho. Taba eo ke e rapellang ha ntse ke eme mona, ke o rapella hle empe be kelello tsa lona ha di a utlwa bohloko haholo. Hobane jwale di tlo di ya ho tshwara. Ha di utlwile bohloko haholo, mme se utlwile bohloko haholo, o tlo ntlhoka ka thoko. Hobane jwale taba tse ke tlo di bua mona di tlo batla di hloka kelello e ntse kgona hore e sebetse ka pelenyana. O tla utlwisisa na ke bolelang ha ntse ke ya pele, o tla e bona le wena kelello ya hore ka nnete ehlile ka re se ke na le dikgaello. Empa re tlo ba mmoho. Ke leboha haholo ka tseba ka Bebele ena e re memmeng ho tla ba kwano. Ke dumela hantle hore e hlile ho bohlokwa. Ntate Letuka ha ntse a bua mona, ke ile ka re ditaba tsa ntate Modimo di a makatsa. Hona taba tsa di buileng tse ke reng ka re ne re share di notes. Ke mmone fela ho teng lenaneng la batho ba tlo presenta, but jwale
ha sa bua ka taba tse kang re ne re le mo re plana mo ke le ka ukwa ke hloletswe ke kopa couple eo ke tlo sebetsa le yona normally ke presenter ke ithela co-facilitator jwale ke kopa couple eo ke tlo sebetsa le yona ka pelenyana fela ka baka la nako e tle e fetele ka pele couple ke kopa couple jwale o tlo bona kelello e ntse utlwana ho twing e ka tloa ya shatela monga yona ke kopa couple e ke tlo sebetsa le yona ka boikokobetso ka pelenyana fela ke kopa couple e ke tlo sebetsa le yona mme le molekane wa hae ka pelenyana fela Hallelujah. Ke a leboha ntate Tjhakela le mema Tjhakela. Ke kopa motho a le mong e leng ntate a fetele ka pele. Motho a le mong eo e leng ntate a fetele ka pele. Ke kopa a le mong eo e leng ntate le yena a fetele ka pele. Ke a leboha ntate. Jwale ke se ke ithutile ho sebetsa ka di-demonstrations ka ditshwantsho. Jwale ke tlo etsa tshwantshiso mona yeo ke lakatsang hore re tle re elellwe ditaba tseo ke nahana hore di tla re tswela molemo. Jwale ke tlo fa bana ba ka pele di-label, ke label ebile e fellang hona mona fela ha e tlo sebediswa kae kapo kae. Jwale ntate mona ke mo fa label ya hore ke Modimo. Ke label ke a tshwantshisa ke setshwantsho. Jwale ka nqena re na le Eva re be le Adama. Ka nqena re na le Diabolos. Ke a leboha. Jwale o ka dula fatshe le ka itulela fatshe. Taba tsena tse ke tlo di bua mona ke hobane lenyalo ke setsi sa Modimo. Mme setsi sena sa Modimo o nana le sepheo. Jwalo ka setsi se seng lefatshe mona se reng ha se thewa ho na le sepheo. Mme sepheo seno se bile ho tla ba le tsamaiso ya rona setsi seno se tsamaiswe jwang. Ha o fosuwa tsamaiso e ba setsi seo ha se atlehe. Re ntse re le mo ke re bo mele monate. Jwale ke batla ho tlotla ke le bontsha mona hore ke tlo presenta model o kileng ka o aha. Model ona ebile ke ntse ko ngolla buka e tla tswa haufinyana. Ntle le buka eno ya model ona o ke tlo presenta ho na le model hape o mong o ko ngotseng in dedication for this seminar. O bua ka ho haha dikamano tse phetseng hantle. Ke qadile buka eno ke ngolla lona ba ka
ka di 30 tsa June ke tla be ke iqetile. Mme mang le mang a e batlang a tla nke nomoro ya ka le be se re tlo bua bane ka di 30 e tla be e fedile. E hle buka eno itse ha ke mengwa hore ke tlo presenta ka topic ena ka go wa nke ke nga ngola buka ka yona. So ke qadile ngola buka eno, a beautiful book. Hobane e ngutile le nna hore he o ka nana go motho wa tseba. Athe tsebo ena e santsane e haella. Jwale motho ya tsebang hanyenyana hangata o kotsi. Ke ipona hore ka nako nngwe ke tsebang hanyenyana ke na le ho ba kotsi. Mme jwale he ke kopa ke bue ka motle lona. Ko bitsa human power structure. Human power structure motle. Jwale motle lona o re thusa ho hlalosa nthwena e qakileng batho ba bangata lefatsheng. Self. Hona tjena o ka botsa motho hore na hana ha o bua ka self o bua kang. Ke kopa le mo ka nthusa hore na hangata mo o iphumana o sebedisa self kapo myself o bo referela ho eng? O bo referela ho eng? O bo bua kang? E kenyeleditseng. Jwale motle lona o re thusa ho utlwisisa dikarolo tseno. Ka hodimo motle lona number 1 hore ke number 1 ha e bolele hore ke ka hodimo ka matla hobane motle lona o bua ka human power structure. In other words, ke hore na matla a motho a structured ka tsela efeng. Jwale ka hodimo re na le nthwena eo re bitsang body, mmele ona le hopola ke itse ke sebetsana le mental information technology. Jwale mmele ona ho latela information technology ho bitsa lower hardware. Ebe tsela o modimo a haile motho e a thasellisa ha o batla ho ithuta ka boteng. Ebe ka hara mmele ona hobane ke hardware. Hona motho a ithika mo Tate Pekusela Junior ke kopa a ka fetele ka pele ka mona ke tlatla ke sebetsa le yena. Jwale ka hara the body hona le ntho e bitswang boko. Ke nkile fela dintlha gore dintho tse bohlokwa haholo. Ho ntsona le karolo tse bohlokwa ka hara the body but ke entse sing out ena ya boko hobane ena le mosebetsi o ikgethang ho feta dikarolo tse ding kaofela. Jwale boko bona ke bo bitsa higher hardware. La le Pekusela hana hardware ke hardware ha re tshwere di-components tseo tsa rona di-computer di ntho engwe le engwe o kgonang ho e tshwara e bitswa hardware. E nngwe le engwe e tshwarang akere e le hore mohlala ha o tshwere fono ena le tjena e na le karolo e mona o ntse e penya e na le ena o e tshwereng e ka reng ha o e tshwata e wata ka lejwe. That is a hardware. Ke a leboha. Hardware ke yona ntho eno ya e hlalosang hore ke ntho o ka e bonang eo ka e tshwarang la o ka dula fatshe moholo. Jwale mme motho le yena ka tsela ya hauweng ka yona o na le karolo e bonwang e ka tshwarwang. Mme karolo eno e ka bonwang ya tshwarwa ke mmele. Mme go bitsa lower hardware. Jwale re tlo tla re ba le ntho e bitswang boko. Boko bona re bo bitsa higher hardware. Mme o tla utlwisa hore ha eba le boko le bona ntse le hardware e ntse le ntho e ka bonwang e ntse le ntho e ka tshwarwang. Mme re na le batho ba ithutetseng ka mmele hore na mmele o sebetsa jwang le hore na ha o kula na o ka thuswa jwang. Re na le batho ba ithutetseng ka boko ba ithutile hore na boko ha bona le bothata le bona na motho a ka thuswa jwang. Re ntse re le mo akere bo mele bontate. Jwale ebe
number 3 re na le ntho e thaselisang ke ya hore mmele ka ga ona re fumana boko, mme boko bona re tena re bo bitsa higher hardware hobane ke bona bo laolang mmele hore mmele wa hao na o sebetse jwang ho etsa le mmeleng wa hao le tsela fela o dutseng ka yona ke boko ba hao bo entseng bo laetseng mmele ono go dule ka tsela eno o dutseng ka yona gore le tsela eo o bopile molomo boko ba hao ke bona bontseng bo fana ka ditaelo tseno ho mmele ho dikarolo tseno tsa mmele wa hao. Unfortunately ba bang ba batho dikarolo tsa bona tsa mmele se bile di sa sebetse hantle ka baka la ditaelo tse tswang bokong ba bona. Ke lebaka lena ho ba nyetsweng kapa ba nyalaneng manyalo a bile a tshwatlehang hobane hona le ntho tse sa sebetseng hobane fela boko ho sona le ditaelo tseo bo faneng ka tsona, mme boko e le higher hardware e hlile bo matla, mme bo matla ho feta mmele hobane bo a laola bo a laela ntse re le mo bo mmele bo ntate. Jwale ebe ka hare ho boko ho fumane ntho e bitswang kelello ka hare ho eng ho boko. Jwale ntho eo ke ithutileng ho latela motlolong kwa hore ntho e laolang ha ho nepaetse e tlameha e fumanehe ka hara ntho e laolang. Ha ntho e laolang e ka fumaneha ka ntle ho ntho e laolwang e ba taolo ha ebe matla, empa ha ntho e laolang e fumaneha ka hara ntho e laolang e ba le matla. Mme Modimo ha etsa motho o na le hlokolosi hore ha karolo tsena e hlile o di entse ka bomo hore ho fumanehang ka hara ho hong kapo ho laolang ho fumaneha ka hara ntho eno e laolang. Ke lebaka lena ka hara boko ho fumanehang kelello. Haeba no ntso sa tsebana kelello e fumaneha kae tsatsing lena he o so tsebe. Kelello e fumaneha ka hara boko. Jwale kelello ena ke bitsa software. Ke bitsa lower software. Dalepe kusela software yona ke higher hardware ntho ntse tshwarehang tseno ke tla ho software ho na le ntho thweng processor, ho na le ntho thweng RAM. Tseno ke tse etsang hore tsena tse tshwarehang di sebetse ka tsela eo di laelang ka teng. Tseno ke higher hardware. Jwale software ke tse sa tshwareheng. Ena e reng ha o laeta your electronic component e be ya laeta. Nthonyana tseno tsontso di penya ke yona software. O sebeletsa software moo. E tla kila ke hantle. E le gore software ke bono mo sebeletsang teng. Re tla bua hore na pakeng tsa hardware le software ho na le ho thweng kernel mode. E hlalose. Ke kernel ke re na le hardware, re na le kernel, re na le software. Jwale kerneling ke mane mo kopanywang hardware le software. Yona ho ntso tsamaya di 1 le di 0 fela. Ke di command mo. Right. Jwale hantle ntho e bitswang technology ha ya qala ka motho. Ke Modimo a qapileng technology. Motho tsela e ntsweng ka ena o entswe ka tsela e technological. Hobane ha se re qala re bua ka software mothong se re le lefatsheng la technology. Mona mo kelello e leng software, but it's a lower software. Why lower software? Ko bane e fana ka di-commands. Mme di-commands tse e fanang ka tsona e di fana ho ho higher hardware. E di fana ho boko. Hore na boko ba hao bo sebetsa jwang ke ka lebaka la ditaelo tse tswang kelellong.
e le gore ka mantswe a mang kelello mosebetsi wa ena o moholo ke ho processa information jwale e etse diqeto tse di lahlelang bokong jwale boko bo tsebe hore bo di implemente ka hara mmele. Ke lebaka lena batho ba bangata manyalo a bona ha haeya kapo ha phela hantle. Bothata ha se ntho tse etsahalang, bothata ke hore na ntho tse etsahalang the processor kapo this lower software e processa information jwang. Mme ha e ka etsa qeto tse fosahetseng ya di lahlela ho boko ba di processor ba di lahlela mmeleng, mmele o ka tloha wa tsitsipana fela ho sena ntho e tsitsipanyang. Motho a ka kwata ho sena ntho e kwatisang empa e hauwe ka hare ho kelello ya hae. Kabang e ka ba teng, karohano e ka ba teng ka baka fela la ntho e bitswang kelello, ke lebaka lena e leng kotsi. Number 4, re na le spirit. Ha ke bue ka moya o halalelang, ke bua ka human spirit. Motho o na le moya. Ke makalle ka nako nngwe mafatshe a mahukwa ho thwe motho yona o na le moya. Motho e mole mo na le moya. Ehlile motho o na le moya. Fela jwale ho so tlo tswa hore na moya ona ra ntho e tlatla ke e hlalosa. Moya ona go bitsa higher software. Mme ka hara kelello boithuto bo ke bo entsentse ke tswana pele o ithuta. Ke ithutile go ntho moya wa motho o fumaneha ka hara kelello. Mme ke ona o laolang kelello na e sebetse jwang. Mosebetsi wa ona wa mantlha ke tabeng ya sepheo sa hao le motho. Le leng la sepheo sa moya ona ko re motho a be le kopano le mmupi. O sebetsa e le the connector. Ntse re le mo. Jwale moya ono ka ha ke ona o connecta motho le mmupi wa hae le kelello ya hae. Moya ono ha o ka wa ba le mathata e re ke betse ka lebaka fela la hore fatshe lena le ka tlase le physical lena le ka tlase le ka hodimo le physical lena le ka tlase le non physical ke le sa bonweng ka hobane motho o na le ntho e bitswang software. Hona ho bolela hore motho a ka hackwa. Hacking ke hacking ka bokgutshwanyane man mo sebetsang ka software ke ha o ka kena e mong a kena a intruder ho kenella software mo a disturb the operation. Empa tjhe mefuta e mbedi ya hacking re na le white hacking le black hacking. White hacking ke ha o kena ka sepheo se nepahetseng. Black hacking black hacking ke ha o kena ka sepheo se fosahetseng. O tlameha sa persisting. ke a leboha. Ke kopa ebe o ntso mametse hantle hona le mo re yang. Ke re haeba motho o na le software a ka hackwa. Jwale hacking e etsaetse ka tsela ke eng? Tsa mobala. Okay. Ha o bala buka ya Genesis kgaolo ya boraro temana ya pele e re Noah e ne le phoofolo e bohlale ka ho fetisisa diphoofolo tsohle tse entsweng ke Modimo. Yaba e tla ho motho ha re sa utlwisise kgaolo ya bobedi
ya Genesis. Ho na le mo o tlo fumana mo Modimo a etsang motho. Kale a mo etsa kang? O mo entse kang ka le go la lefatshe akere? Ha ke ta o mo bopa. O la mo laela. Taelo ya hae e ne re, you may eat all the fruits in the garden except the fruits of the tree in the middle of the garden. Ke matsho nje Modimo ka mantswe mo re le ka ja ditholwana tsohle tse ka hara tshimo ntle le ditholwana tsa sefate se bohareng ba tshimo. Na ho jwalo ke taelo ya Modimo. Taelo ena ha o e sheba ena le melao e mmedi kapo ke hlalose bo mele bontate. Melao ya Modimo e mefuta e mmedi. Re na le molao o re o bitsang descriptive law. Descriptive law ke molao o tataisanang o etseng o le motho ene nthweno yo thung o etse ko bane e le molemong wa hao. Ha re shebe, you may eat all the fruits. Ke molemong wa hao go o je. Hobane tsela ye o entsweng ka ena lebaka le bile o entsweng ka lerwele la le fatshe. Ko bane le fatshe mono matswai a teng. Ao ha o etsuwa ka lerwele le mme ha o so jile tse tswang mobung di khutlisetsa matswai ana. Ha o sa diji matswai ano a fela o tla shwa. Bona e ke batlang re tle re ho yona ke ya hore mofuta wa molao wa pele ke molao o re reng ke descriptive law. Molao wa bobedi, mofuta wa molao wa bobedi wa Modimo ke ntho e bitswang prescriptive law. Prescriptive law ke molao o tataisana o ske wa etsang e tla ba kotsi ho wena. Mme molao ono go fumana mo o seke wa ja ditholwana tsa sefate se bohareng ba tshimo. Ne bile ke tlamebe ke entse tjena hobane ha o ka di ja o tla shwa. Jwale prescriptive law e tla ka hore na o seke wa etsang e ka bang kotsi ho wena. Ntse re le mo bomle monate. Jwale Modimo ke enwa o fana ka taelo ena ho Adama le Eva. Jwale o ba file molao ko ntse re le mo akere. Kgetlo la pele ho ba le ntho e bitswang bohanyetsi. Ntate le tuka o tshulo jwang. Ke yona tebene ke tlo bua ka ena. Ho hlaha boyena. Boy ena jwale ho etsahala hore pele bana ba ba teng o nantsa le lehlakoreng la Modimo e le lenyoloi le leholo. Jwale Modimo boy enana ha bohlanya bo kala ho fihla bo fihlile ka boy ena. Mme bohlanya ke mo boy ena a batla matla a ka hodimo ho a fetang a hae. A batla ho nka sebaka se seng sa hae. Bohlanya ko batla position e seng ya hao. O tla ibona manyalong. O tla ibona manyalong taba ena. Boy ena e batla position e senyana. O bona a ka ba le trone e ka hodimo ho ya Modimo. Ke bohlanya. Jwale ha se a
entse jwalo yaba o kakana le monga trone. Monga trone a bona hore ha o so batla ho ba le poo e nngwe e ka kgona karolo e beti. Yaba wa molele hore ha hona ya tlotla a batlasa a tlo ithela tsamaiso e nngwe ka ga tsamaiso e nngwe. Ha moleleka boyenana wa bona e se le moloaloe. Ha motibela o motibelletse le baneng ba dumellana le yena. Jale molemong wa hore jale ha sa tlile ka nqena e se le bohanyetsi. Re mmoha ke re tla tuka we hlalose very well. Jale bohanyetsi bona bo tlotla bo bona hore na bo kalata bana ba ka mona ba tshile jwang taba o tshila ya kala parlamenteng. Jwale ha e tlolobia ka nqena e tlamea ho tla ka maqheka. Leqheka la hae la pele mo re qalang ho bona hore na kelello e ka hekwa jwang. Ke mona moo a tlang ho motho, ha tla ho motho o botsa potso hore is it true that God said? O lebella ha o tseba Senyesemane ka Sotho hore motho ha re ke nnete ho itswe re ye IBC college. O lebella hore polelo e tlo latela ka mora mono ho buwe monga mantswe. Jale boy ena ka ha ke ga leshano ebile ke mothetsi hantle ntwe bitswang thetso. Ha o thwe motho wa thetsa ke motho ya kopanyang leshano le nnete. Hello? Jale psychology mane re na le di-technique tse sebediswang ho qhekanyetsa. Ya pele bitswa pacing. Pacing ke moo o bua nnete e ngata o e tswaka ka leshano. Le lenyane hore kelello e robetseng e ska le lemoa fela le tlo etla le etsa mosebetsi ka ra kelello eno ho fa moelelo o fapaneng le ho bona ditaba ka mokgwa o di seng ka teng. Ke re psychology mane jale ha e qala e ba psychology ho na le e ka sebediswa hantle kapo hampe. Hacking re na le e nepaetseng re na le e fosahetseng. Jale le pacing ka tsela e tshwanang re na le e nepaetseng re na le e fosahetseng. Jale boyena o sebedisa pacing. Ha e sebedisa hore is it true that God said you may not eat all the fruits in the garden. Boyena o fella mo. Pacing e ntswe mo. Ntweno ke psychology. Ntweno e sebediswe mono batho ba bangata ho na le ba keneng manyalong ba hekuwe. Lenyalo le hana o tsitsa hobane hantle o hekuwe. Jale hacking yana ya ba iswa kerekeng ya o hlonolofatsa. Ntse ke batla hore ka nako nngwe ba ruti ke re hlaki. Ke jwang re hlonolofatsang hacking e fosahetseng. It's common. Ha ke tsebe na ho etsahala jwang. Fela o tla bona hore kona motho a re mphapha a le ka hare hore mona ke hekuwe mona. Ene ka nako e nngwe motho enwa o tla ho wena o wa o rata. Ha o so batla o tseba ona o ratang hobaneng a o rata o tlo ukwe di hekara tsena tseo e le mamenemene. A ba re ho wena ko bane o motle ke lebaka la kala mantlha hore ngwana twe o motle. Ene haeba o nyallwa botle lenyalo leno le tlo fela. Haeba fela o nyaletswe botle eba ke lebaka la mantlha la motho ho rata
lenyalo leo le tlo fela. Hobane botle ha bo teng ka ho sa feleng. Lebaka la mantlha la ho rata motho re tla le fumana ho Johane, ntse ke bua ka ho ha lenyalo le phetseng hantle. Lebaka la mantlha la ho rata motho e ka kgona haeba lenyalo ke setsi sa Modimo, go ithuta Modimo na yena o etsa dintho jwang, na lerato la hae le tsamaya jwang. Johane 3:16. Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo ho a bileng a le ne mora wa hae ya tswetsweng a inotse, hore ya mong le e mong ya dumelang a se ke a timela, empa a ebe le bophelo bo sa feleng. Lerato la nnete ke la hore motho ha re o a o rata ho tlisetsa molemo, e se ho tlo lata molemo ho wena. Ya tlo lata molemo ho wena fela a go a o rata, that's hacking. Ke lebaka lena ba bang, hello, ke lebaka lena ba bang ho bomme a inyaletsweng fela botle ba serope. O tla utlwisisa hore ke lebaka lena ke itseng kelello mona e lokela e phela hantle, e tle tsebe ho processa hantle. Hobane lebaka la mantlha ke la ho rata motho ho tlisa molemo ho yena. Lebaka ke le bitsa primary reason, but ho na le secondary. Secondary ke mane moo he re ka buang ka dirope, re ka buang ka bomme bona ba rata, ba bang ba rata di-lips tse ntle, ba bang ba rata height e itseng, ba bang ba rata color e itseng, ba bang ba rata diaparo, ba bang ba rata tjhelete. Ha tjhelete e ka ba lebaka la mantlha la ho rata motho, lenyalo leno ha hona mo le tlo ya, le tlo fela. Ya hore na le rapeletswe ha kae ha se yona taba. Ha tlile tjheleteng, hobane ha tjhelete e fela le lona le fedile. Jwale Satane ke enwa o re ho motho ana ke nnete ho itswe. Fela ha qeta ho itswe o re you may, ha re etseng analysis, ho na le moo Jesu a kile a araba Bafarisi le Basadusi nakong ya ho thariswa, ba re ho yena ana ke nnete o morena wa Bayahudi. Ho na le technique eo ke ikapetseng yona, ke nka hona polelong eno ya morena Jesu, moo ke neng ke ithuta hore e le hore Jesu hana ba araba a re ho bona le boletse teng. E le hore Jesu o sebeditse technique, a psychological technique e badileng polelo. Potso, boholo ba potso ha e botswa, pele e botswa motho ka kelelong o forma statement, o etsa polelo, jwale hodima polelo jwale o e hloma potso. E leng hore batho banana ha Jesu a re le boletse teng, technique e sebeditse mono e bitswa validation technique or question validation technique. We validate question, re leka hore re sesefe potso re bona ona potso e botsitsweng na e botsitswe e nepahetse. Hobane jwale ba re na ke wena morena ba Bayahudi. Jwale ntho e Jesu e entseng ha sebedisa technique ke hore a bolae potso, a tsebe ho sala ka statement, and a statement se se re o morena wa Bayahudi. Jwale ntho e Jesu ana ka ya ke hore le tjolwalo le nepile. Jwale ne ba e botsa hobane ba batla ho mo tjheya, mme ba fumana hore o ka hodimo ho kelello tsa bona. Jwale yona technique eo ha ke re e sebedise mo, is it true that God said you may eat all the fruits in the garden? Jwale re bolaya potso.
ha re bolaya potso re tlosa, is it true that jale re tseba o sala ka God said. Jale re tlo sheba re bapise hore na modimo o na itseng le hore na eno ena o reng re tle re tseba ho nnete ho validate hore e fela nepile kapo tjhe. Ha re tloe yo e teng mona, May e teng mona, not ha iyo ho hamman la ka she e le hore re kenya ka ga sikwadikwe se re bea question mark. Jale re tle ho it e teng mona, all kien, they kien, fruits kien, in kien, they kien, garden kien. Jale boy ena pacing ya hae kore a ikenyetsa lentswe le leng fela not le latla ise polelo ena modimo e tswe taolong e se ka ba hlola e ba ntho modimo a e buileng. Wa tsebana hobane hantle ko bana una batla ba tloe ka mona ba tshele ba tsebe ho bona hore modimo ke yena a re entseng. Ha ke ta hore se ke ga ja letho bona tholwana tsena di ntle bela re se ke ga dija modimo o khopa bela ba tsebe ho etsa jwang. O hek ha etsa jwalo o heka system but ha so tshele hobane ena o na ntsa le kelellong entseng e phetse ntle ga ha tlo jwalo o itse tjena le tjena a le ka o hlalosa ntho ena but le yona o ka e sheba ka go eno ya hae o tlo bona hore twisting ne se le ngata ine se etsa hetse o e bala karabo ya efa o tlo bona hore hona le masa tsa mali ena ikapela hore o santsang ka mekgwa ya boyena. Jale boyena ha e fumana kelello e ntse batla e hlaphuetswe e re jwale ke qetedise technique ya bobedi leading. Jale leading ke technique e se iswa hore re se ke ga hlola re bapala le wena go bontshe ona re batla o tswele kae a ke go ntsong rata le wena gore ke tsa mhla. Vale efa ha tloa satane ha tloa ore modimo ha bue nnete hore le tla shwa e le hore molao wa satane o sebetsana le hore le yana ona le melao e mmedi mo molao wa modimo o le prescriptive yena o tla ka proscriptive. Mo modimo a tlanka molao wa proscriptive yena o tla ka prescriptive. Hantle ko twista dintho ho lahlelwe ke kelello jwalo ka le yena e mo lahlehetse. Jwale ha re modimo ha bue nnete ke bona bohanyetsi ba hore a hla a thake hlakore lena la modimo. Jwale a tsebe ho leita hore wa tsana ho banana go o ske wa ija ko ha ebile ha o solid ha o emele le go motho a gabe o so mo lead o so re wa tsana ko banana go skaja. It's a rhetoric question. Ha re sa emela go wa gabe se re ko banona tseba hore ha o ka ija o tla ba bohlale jwalo ka yena a lebala hore o entswe ke mang rona o entswe taba tseno ya ba kelello e seng ka root ya ho batla tholwana ena ho tu ya ba o kalella o bona hore ha e ka tholwana e ya khahletse ha e ka tholwana e hanka e jang ka ba bohlale ya ba efa o kalella ho ba le boikutlo ya ba ha ba le boikutlo ya ba boikutlo bo susumetsa ketso ya ba o nka tholwana e utsweng e ske ya jua ya ba o a eja ha e keta ene ya boyena ha e sana le hore na hana ho itsweng o sanka aja ha ba keta ho ja
boy ena ha a sa leyo. Mme ha se a le siyo, e se e le di bonwa ke bona se ba entseng nthwane, ba qalella ho ipona ditlamorao tsa ho ba fela, ebile ba baleya ke bana se ba le ka bohanyetsi. O sontso bona hore na bona ba se ba operate ka kelello ya mang. Ha o lenyalo le ka ba la ema la batho ba babedi ba le hlakoreng, la ka ba la ba babedi la dumelana ka mehlolo, fela le hlakoreng lena le ntse le le kotsing. Hobane boy ena John 10:10 ha e se ho hlaba, ho utswa le ho timetsa. Ke ema ka le ba bang ba nana hore ke banna ba hlalefileng, a batla ho nyalana le mosadi ya ka nkane. O sontso o di clearile bohanyetsi ka hahao, hobane jwale enwa o buswa ka ditaelo tsa enwa, eno o buswa ka confusion e bang lenyalong leno le thapelo ha e re sebeletse. Hobane re rapella ntho re iphatlaleditseng yona hore nna ke ka mona ke nka ya ka nkane, ha Modimo hore hobane Modimo a nare le skebe la nyala ba ka nkane. Ho ntso etsahala hore ke ema ka le mosadi a nka monna ya ka nqena. It's possible. But ke ithutile hore ntho e sebetsang lenyalong ke ha monna le mosadi ba le ka nqe. Re ba ka nqe jwang? Yes. Re ba ka nqe jwang? Bomme le bontate, ha o Adama, ha o Eva, ha o Modimo, ha o Satan. Re ka itulela fatshe. Re na le tsela e Modimo re fileng yona ya hore na re ka sebetsa jwang. Nako e nyane ne ke ratile ho tla ke bua ka ntho e bitswang true self le false self. Batho ba true self at the center in their innermost cycle, ka hare ke Modimo, moya o halalelang, Holy Spirit, ebe human spirit, ebe kelello, ebe boko, jwale ebe mmele. Ke true self. False self, Satan, mademon, human spirit, kelello, boko, ebe moya, ebe mmele. Motho enwa at the core, ka hare ho yena ho busa boyena. Jwale mademona ke di agents tsa hae, ke bona ba hlaselang moya wa hae hore na hantle o bone dintho jwang. Jwale moya ona ha o so nkile ditaelo ho mademona, o fana ka tsona ho kelello ya motho eno
diqeto tse di etsang di bosatane. Ene qeto tse di etsang tse bosatane di tlo fetela kae? Bokong ba motho. Boko bono bo fitisetse ho mmele. Motho yeno ka boyena o kotsing, o tlokotsing. Jwale o bo sonka he, o nyalana le motho ye, wena o le kantle. Ba Roma chapter 12 verse 2 e re le setlwaelane le lefatshe le mpe le fetohe ka ntjhafalo ya kelello tsa lona, le tle le tsebe ho lemoha le ho ananela kapa ho amohela se leng thato ya Modimo. Mme ba Roma mono mo e buang ka be ye transformed by the renewing of your mind, e bua ka ntho e bitswang upgrading and updating. Upgrading ke eng tate Pekuse? Go tlosa software boemong bo eleng ho bona go ise ho bokaodimonyana ho mo nne le ka teng. Ke ha o batla e be more efficient. Ho ba more efficient ko re ntho e di etse ka bobebe fela e fihlele di results tse hlokehang. Updating ke ho etlosa boemong ba kgale e be boemong ba hona jwale. Mohlala, re na le ntho thweng antivirus. O tla thola hore kgalelwana le virus tsa mehleng ya kgale. Jwale di hackers se di etsa virus tsa ona tjena. Jwale ra e update hore e kgone ho bona tsena tsa ona tjena. Ho update kelello ke hore e tsebe ho ba effective. Meleko ya hana jwale e ne kgone ho ilwana e hlola. E ska tseba fela ho hlola meleko ya kgale. Le ya hana tjena e hlang e ske ya phasamiswa. Bomme le bontate, ke ithutile hore motho kgafetsa o lokela upgrade a be update software ya hae. Ge update ba Filipi 4 kgaolo ya bone temana ke ya robedi. Ha ile ka ho hong bana beso, tsohle tse leng tsa nnete, tsohle tse hlomphehang, tsohle tse lokileng, tsohle tse hlwekileng, tsohle tse ratehang, tsohle tse bokgabane, tsohle tse bokgaba, in fact tsohle tse botumo bo botle, le tsohle tse bokgabane le poko e nngwe e leng teng ho tsona, le ke le nahane tsona fela. This is a motto. Sorry. Ke mang haebe o ka le bona? Ke lakatsa hore o hahele nyalo la hao le phele hantle. E ka kgona ha o nahana, o boele o nahane ka menano ya hao ha o ntso o nahana. Ke utlwaetse? E ka kgona ha o nahana, o boele o nahane ka monano wa hao ha o ntso o nahana. Nthweno re bitsa metacognition psychology. Metacognition ke mo re reng kelello ya hao kapa nthwena e bitswang thinking ke the processing of information in your brain with a purpose to make decisions, conclusions and judgments. Ka mantswe a mang ke tsela eo o sesefang ditaba tse fihlang ka hara kelello. Jwale ka sepheo sa hore o tlo etse qeto, but qeto eo o tlo e etsa e lokela hore e hlahlobue through ba Filipi 4:8.
ya pele, motho wa hao o sa itse ho wena. Wa tseba ne ke nana hore motho o teng mo a tho se katana fela. A thoing o se katana fela tje. Hana ha o tshojwa. Na ntwe o e buang. Thi na ke nnete. Na ke nnete. Ke bone manyalo a mangata a tshwatleha ke masha. Jesu o itse le tla tseba nnete e tla le pholosa. Fela ke bone batho bao bona nnete e sa ba pholoseng. Instead leshano ha eba nnete ya pholosa kapa ya lokolla leshano le a fasa. E leng hore na ke nnete. Ke etse mohlala o mongata kapa hangata ke re masego mona ka baka la koloi tse ngata o tla bona motho a kganisweng hampe a sa itsontso kganna mmao. Ene motho ena o thong o kganna mmae a ntse a kganna Honda Fit e silver. O kopana le motho ya sa mo tsebeng o go kganna mmae. Ke moo a utlwang bohloko. O utlwiswa bohloko o sabile a gutla koloi a fetela ka pela hata mariki ho ga kganiseno le ena bohloko a mo fe ntho e se le ena. Hobane ka hare ho yena software ha ina le bothata e fana ka ditaelo tse fosahetseng ho hardware. Ke moo motho enwa a seng a kwatile. Imagine a mmolaya. Ke etse mohlala ke re nana ntate Poeko sela sa bolaile motho a itse o kganna mmae. Jwale ba lelapa ba mo qositse ka kgotla ka mane. Jwale agent ya lelapa e se yeme e mo cross examine. Ntate Poeko sela o na le kelello. A ye re rata hore na le kelello ka nako ngwe la ntse re hlokela kelello. Potso ya bobedi, a ke re o ntso ngolwa ka kgotla. O na le mmao. O teng. Ka di 25 tsa kgwedi ya bone. Na o la ka fihla ka hara toropo ya Maseru sekeleng. Mohlomphehi. O na le kae? O na ntse le hae skamane. O na le dipaki tsa go tsatsing leo ha so tle toropong. Ka nnete di teng. Abuti ya mo pakeng. Ntse re ngola. All right. Jwale ka di 25 o nontso kgannang. Pele ho moo. Mmao bophelong ba hao so kila mo kganna. Mohlomphehi. Ka di 25 tsa kgwedi ya bone o nontso kgannang Honda Fit e jwang e silver ya nomoro mang wa e bulela. Le o pula motho ena o itse o na leng le kelello. Jwale ka di 25 wena o bolaile motho a itse o kganna mmao. O no mo bolaela ngwane wa motho. Nana batho ba nyewenyeno ba mametseng ba utlwa ka kelello. O ntsa kganna Honda Fit mmae ha so tle Maseru motho o kganna mmae o utlwa bohloko. Ba mmele wa ntate ke hobane ho utlwiswa bohloko hobane ha re process hantle. Nako ya ka ke dumela e mfeletse. Ke batla motho a le mong a tsebang ho pheha dinawa. Ke mang a tsebang ho pheha dinawa? Mama Thato kae? Mama Thato o tseba pheha dinawa? All right. Ke kopa ke mmotse. Ha o pheha dinawa, kgato e bohlokwa eo e nke ke efe? Nawa ke tsena wa di fumana ha o tloha wa di inela. Okay? O a di kgetha. Hobaneng o di kgetha?
Ho na le bo majwe? Okay, ha re nke majwe ke yana, o etsang ka majwe? O a lahlelang. O thola majwe dinaweng, wena o a lahlelang. Hello? Ha se dijo. Na ho bolela hore ha o a hloke. Ha o hloke majwe ao hore o tlo a ja. Ha o etseng? Ha o a hloke, akere? Mema Thato. Ha nka o tjhakela mphela dinawa nka di ja ka mmetso o buleileng. O motho ya bonalang kelello e phetse hantle. Ha e tla ho fepa mmele. Empa tjha ke shoka hore na ho fepeng kelello teng. Re na le batho bao taba ha e fihla ba enka e le jwalo. O ntso kganna mmao o enka e le jwalo. Hela kgetha dinawa di a kgethwa. O tsebe ho ntsha ho sa o hlokeng, o sale ka ho o ho hlokang. Batho ba utlwile bohloko bophelong hangata ke batho ba pheletseng dinawa majwe a ntse a le teng, ba sa kgetha. Jwale e kotsi ka ho fetisa le hore o tlo bone na kelello e phetse hantle ke motho ya ka tloang a nka majwe, matlakala, mobu a di isa pitseng a lahla dinawa. Re na le batho ba ka tloang ba nka taba e senang molemo, e senang thuso, a tloela e nang le thuso. Ke ha o so sa phela hantle. Lenyalo ha ona nyalo le ka ba la tsitsa ka motho eo kelello e sa phelang hantle. Hore e ke phele hantle e ka kgona motho a be le boipotso ba dintho tseo a di nahanang le dintho tseo yena a di buang le dintho tse buang ke batho ba bang ho yena. E ka kgona a tla hlahlobe na ke nnete ntho e ke buang, na ke nnete ntho e buang ho nna. Jwale ha e le nnete e a amoelwa, ha e se nnete e a lahlwa. Ha o ka nka ntho e se nnete lenyalong kapa relationshiping, ya ba ke yona o tlo phela ka ena, o tlo shwa. Mme ha o tlo shwa o le mong, o na le bokgoni ba hore o ka bolaya le motho ya pelao. Ebile ba seng bana le bana, ke bone ba bolaileng bana. Bana ka ntle ka mona ba bohloko, ba utlwiswe bohloko ke batho bao e leng batswadi ba bona ba sa phelang hantle dikelellong. Lenyalo hore le phele hantle le hloka motho a phetseng hantle kelellong, hobane kelello ke yona software. H emetse helpful. Na ntho e o e buang na e na le molemo? Na ntho e motho eo a e buang wena na e na le molemo ho wena? Ha e sena molemo o e nkelang. Motho a sa phelang hantle kelellong ke motho ya nkang dintho tsa sa di hlokeng. Ene batho ba no ke entse study sa bona ona, hana batho ba kgokolotsang le ho thona ntho tse ba sa di hlokeng. Ke ithutile hore ke batho ba sa phelang hantle kelellong. O ka strateng sa Masego tlo she batho ba thona ntho tse ba sa di hlokeng. Batho ba thona toti. Le teng lenyalo le tlo phela ka motho a ntsa bokella toti ka kelellong. Athe toti khallwa toti. Inspiring. Na ntho e o e buang kapo eo motho a e buang wena na ya o inspire. Ha e sa o inspire o e nkela. Ha e sa o inspire, ha e sa inspire o e buelang. And necessary. Na ho a hlokeha hore o bue tje kapo o nke taba ya motho ha re tje fela ntho ya e buang ebile e ka nna ba ha e inspiring, ha e helpful, it's not even true. Ha se le nnete. Batho ba imetswe, hona motho a imetsweng bophelong ka mo. Phamisa letswabe o imetswe go bona. Ska ba tshaba. All right, ke kopa o eme. Ke kopa feta ka pele nyana fela ka motsotso le mong. Ka motsotso le mong fela ka pele nyana fela hleme wa ka.
re ba le nako hello dumela mme o phela hantle mme o sure all right mme o re o imetswe ge a mmona mme o reng ke kopa ke le botse lona ha le mo sheba le bona ka o imetswe ke mo shebeng ke eng le bona ka mo imetse all right re re mmotsa dipotso he o imetswe ke just ha ya o imela all right dieta tsona na di o imetse o re ha di a mo imela o imetswe ke hlo ha ya o imela mike o imetse o re ha wa mo imela o imetswe ke mmele o re ha wa mo imela bo mele bona ke ithutile hore boholo batho ha ba re ba imetswe ba sa tshwara ba sa kakasa ene ntho e imelang ha se e bonwang mme ke etsa conclusion ka mme hore mme ha o imetswe tjena o imetswe ke ntho tse ka hare ho kelello ya hae ke ntho ka hara software kwana ene software eno e lokela ya upgrade e be ya update ha e ka upgrade ya update ho imela ho fela tu ho nyamela hang mme re ka upgrade jwang ga ba ga update jwang software na ke nnete na ho molemo na ho inspire na ho a hlokeha na ho na le kutlwelo bohloko hona ntho e ke e bolokileng na ina le kutlwelo bohloko hona na impressive na ke impressed na noble na ina le tlhompho na ke ukwa ke tlhomphile na motho ha tshotse una o ntlhompha hona ha sa ntlhomphe ke nkela ntho tse sa ntlhompheng na ho grateful na bophelong hona ntho e bitswang bo madimabe le lehlohonolo ha ke na etsa demonstration eno ke tla e bua fela ile conclusion ya ke le bile haholo tsa mo etsa process eno tlo njwetse ka mogabe ke rona ha wa imolong amen Tafita CCW ke motle si ya pele emetse condition Tafita o nahana kgohlo ya moriti wa lefu hore na ona kupue ke maganahane kgohlo ya moriti wa lefu ke ntse ke ipotsa hona le batho ba reng ha ba nahana ba bona e re ke ha o nahana ntho e nahanang o tlo e bona e le hore Tafita ona bonang ha nahana kgohlo ona bona kgohlo ha se kgohlo fela ebile ke ya moriti wang mme ha ile moriti wa lefu e tlo mo etsa jwang e tlo mo tshosa hona le batho ba tshwileng ba tshoswa ke ntho tse ba di nahanang jwale ba di bona hona le manyalo a felang ka ntho tse batho ba di nahanang mme ha ba di nahana ba di bona jwale ba tshoa jwale ba hlasela motho eno a pela bona si ya bobedi conclusion ha o e bala mono ke Psalm 23 verse 4 e re ka morao ga nahane kgohlo le hlono la Tafita ke la qetwa la yetse tsatsing lena ka ga lenyalo la hao ka ga relationship ya hao ha o ka etsa ha ke tsotela ona condition yona o so ithaetse e jwang hobane ke ithutile go batho he di condition ba di ha ene tse ding ke tse kotsi ke ga ke tsotela ona o haile condition e feng but tsatsing lena ha o ka o change conclusion Tafita conclusion ya mono ke a hore ha ke na tshoha bobe le ha bo le bo W emetse why hobane Jehova o na le nna hello tse dingwe tla di botsa dipotso amen